Merhaba jwara, mxêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Wekûn jî dizanin em di meha rojiyê ango meha Remezanê de ne. Ez dixwazim îro him biçekî li ser vê mehê meha rojiyê biaxivim. Dibe ku ez carna rojî ceyê bikar bînim tîpa ceyê. Ji ber ku devok e yani ev em li aliyê me bi rastî rojî dibêjin, rojî nabêjin. Normal e ku li gelek deverên em bijin Kurdistanê belkî cuda be lê ez ê hewl bidim rojiyê bêhtir bikar bînim dibe ku carna c derbikeve. Ez ê biçekî li ser meha rojiyê û pişta jî ji bo vê mehê hin pêşniyazan ji bo xwendinê divê di vê mehê de em dikarin çi bixwînin ango çi bê xwendin yani ji ber ku atmosfereka vê mehê jî heye wek atmosfereke dînî ayînî dibe ku mirov bêhtir kanalîzeyê li ser xwendinên bi vî hawî bibe û him jî bi saya vê atmosferê ev xwendinên ku me nekirine heta îro derbarê em bijin mijara dîn da em bikaribin di vê mehê de hem ew biçekî wexta xwe veqetînin û van pirtûkên ku ango ji bo xwendinê ê ku ez pêşniyaz dikim hin jî bixwînin. Lê beriya ku ez derbasî wan bibim divê ewil ez ser meha rojiyê ango Remezanê çend tiştan bibêjim ev gelek muhîm e beriya wê qimek af vexwim em serhedî dixwin dibên bixwin yani dema ku em nav xwe de biaxivin ez nabêjim vexwin ez dibim avê bixwin nam bixwin bi vî hawî em derbasî mijara xwe bibin niha ber ku ne wexta rojiyê dibe ku belkî hûn dema ku bi rojî bin temaşe bikin êdî gunehê we li hustî we. Niha em werin mijara rojiyê ez dixwazim peyama xwe de dest pê bikim û bi mînakekî vê gotin vê mesela meha rojiyê bi dawî bikim naxwazim pir dirêj bikim ji ber ku derbasî pirtûkan bim. Dema ku meha rojiyê hat nêzik bû êdî ma rojek du roj her kesî dest bi peyaman kir ku par vekir got ango gotin meha rojiyê ango meha Remezanê li tevahî ango li temamiya ümmetê hin kesa got ümmet hin kesa got Müslüman hin kesa got mümin hin kesa got alema İslamê bimbarek ve. Min jî yekser got nexîr. Meha rojiyê ango meha Remezanê li tevahiya Müslümanan bimbarek nebe. Hin kesan bertek da yani gotin çima te tiştekî wisa got dibe ku belkî merak kirin bi rastî. Hin kes di dij derketin gotin yani bertekeke ne ew baş em bêjin. Hin kesan jî got rast e ne bimbarek be li münafıqa bimbarek nebe falan. Hin kesan jî pirsî got yani çi mane çi bo çi falan. Bi vî hawî biçekî derbarê vê de jî hin yani derdora xwe min hin münaqeşe min hin hevalara me münaqeşe kirin. Hevlet em münaqeşe hin baş bin hin ne baş bin ev ne têde. Ser vê meselê ez dixwazim biçekî behsa meha rojiyê bikim. Mînaka min li vir çi ye wek hûn jî zanin em niha di meha adarê de ne di vê mehê de du dîrokên em bêjin muhîm henin 16 meha adarê û 21 meha adarê 16 mehê de hûn zanin jenosîda Helepçê pêk hatiye ji aliyê dewleta Iraqê ve 21 adarê jî xwe Newrozê cejna Kurda ye li tevahiya me pîroz be û îsal em bêjin meha rojiyê jî bi temamî hemameketiye meha adarê ji ber wê atmosfereke rojiyê jî heye normal e ku kesên bawermend û em bêjin rojiyê digirin falan bêvan axir vê mehê pîroz dikin ango bimbarek dikin. Min jî got ev meha li me bimbarek nabe heyran wê bombe baran bibe. Dema ku bombe baran dibe ev kesên ji xwe re dibên qaşohun dibên yani ji we qesta min ew kesên ku heger rojiya tevahiyet ango temamiya alemê ümmetê nizanin Müslümanan pîroz kiriye ji bo wan e bêhtir. Ango hin jî vê meselê dibê münaqeşe bikin li ser vê meselê em rawestin gelek ba min muhîm e helbet. Niha hûn zanin em ji jenosîda komkujiya Helepçê dest pê bikin û ez mesela xwe sehfî bikim. Mînaka min jî komkujî ango jenosîda Helepçê bi hezaran zarok gal pîrjin mêr hiç cehev cuda nekirin û bi bombaya kimyasal ji aliyê dewleta Iraqê wê serdemê serokê dewletê jî hûn zanin Seddam Hüseyin bû xwîn xwar bi bombebaraneke kimyasal bi ser Kurdan li ser bajarê Kurdan bajarekî xweş şîrin Helepçê re hat û bombebaran kir bi hezaran însan kuştin.
از و هاوینا چوی از چوم باجار حلب چی براستی باجاری که خوشه لی باجاری که یعنی هر چی قاس خوش به او تراژدی نایش بید کردن او جنوسید و تجاری نایش بید کردن دبیش خو نایش بید کردن دما سال 1988 دا اف جنوسید پکته چه دبه بفکرم به هزاران انسان نور به بمب کیمیاسال مریه هاتنه کشتن هی در روز در باس بیه هی امبیشن خلک جنازه خورا نکرن و چوا جنازه جرا به او تراژدی چوا به او کرن در روز شوم و عالم نه تشکیلاتی که به نام تشکیلات اسلامی هست قاشو اسلامیه بقاس شست پنج شست دولت چی اندامی و تشکیلات نه اف تشکیلات کم دبه جوینا خواهیم بیشن سالانه ماهانه چی به جوین وان هنن او دوی جوینه دا یعنی در روز سر کمکوژیا درباز بیاد تکسک یک گوت نکیش نبی یا نبیجه تمام صدام تا کشت باش کر یعنی از بار مستجد بیشن یا تا چوا کر هلاش بر بیجه ویج نبیشن یعنی تو کس بحث حلب چه نکه یعنی اگر کو عالم اسلامی به از بارم این کل حلب چیزی مسلمان بون اوجد نوا عالم و انگو شمسیه و عردنگاری و چه جرات بیشن نوا ویدانه یعنی نه جدانه هدیار لگوری و نه مسلمانن اوجد تشتکی دنیه تو کسک تشتکی نبیجه چه ده آخافتن هنزانم پشتی انجام جوینه داخویانی ته بلاف کرن جبو چه؟ جبو 45,000 ترکین لبولغاریستانی دولت بولغاریستانی هنه او لو سردم بولغاریستان بچکی زوره دردخه یعنی نه زوره که پرسکریه که مزدنه مثلا جبو پاشناوین فلان بگو هرن فلان بیوان دکه هلبت ترکیه امی دنیای رات که سرپیان دولت مسلمان عرب فلان بیوان و چوا دبت زور و زخته سر انسانا دکی ترکین بولغاریستانی دژین بو 45,000 انسانی بفکرم 45,000 او 5-6 دولتش بو وان و روژه بر تکه که پر مزن نشان دادن هیچ سایم بیشم ادبم رو بپرسه از چوا مها روژی لوانم بمبارک بکم کس بلاویاش جمرة نبیشه یعنی استروکن دولتان ظالمن فاسقن منافقن خلق وان مسلمانه يعني هجرهم تشتي وستد خابن إنسان يكون تشتي وها خد خابينه بس تاني قوتنك جوان رهيه يعني ببيجم يعني اف أخمقية يعني اگر اج باور بمز أخمق براستي از تجاري في تشتي باور نابم ماجي دمكي باور كر ماجي دمكي وسزاني ليه بشتكو ام هاي داري خبون الشاربون مديت راستي نوستايه او ساروكا تشقاس منافق به تشقاس فاسق به او ملاتو جلاجي او قص منافق هي جوي ساروكي خرابتره يعني بفكرن بالصالانه لكردستاني كردن شخرت بين قاشو يعني ايكو مسلماني مثلا امتي تنن سر زمين داخبن شب روج بو فلسطين وجن زالمش چرا درد كفن كولانا نوسا يك روجكي لفلسطين 4 مسلمانين فلسطين شوارد بين يا دركتنا قوتنا لكردستاني چد قومه اما كرد آمده باتماني شرناخي ميردين راتكن سرپيان و براي مسلمان دمرن اقصاج دستشو مسجد اقصا فلان و بيواند بيشن لورد چه دكه يعني لورد چه به لورد به هشمنديه که نتوه پروری نتوید به هبه اگر تو نتوه پرور بی دبت تو تشت نفسك قبول نكي تو وان تشتان بفكريل سر مناقشه بكي يعني لور نه ارمانجا ما هي از درسي بدم وك وان خوجين او كي رمزاين وان ناخذ يعني از ناكب مثلا وان روجي وصم بمباركه وصا خير وخيرات افتشتانا لا بشا من نجي ما علاقه درت كزيده مثلا من بالتوريره مثلا من بعقل هشمنديه رايه يعني او تشتانا هيك بالمراقتكن شورا ان برتكن فقه هنا شو زعما ين اقا تشمشت نصب بخوين تقارن وان برسين خو ببرسين لما مثلا ما يرو لفرنا اوه من مثلا حلبت بس ميناك ده ازبارم بس حرتشتيه بحزاران يعني هيج مارجن دياره بفهمي بين 4-5 از نباورم شو بقشتي جنوسيد انفالي دا 200,000 زيادتر انسان كرد نه انسان كرد هاتن كشتم بالك كرد هنا بو نه انسان حتى نه بخدي دولت مرونا به انسان جيم زي سباگرم سر مها روجيه دبي اف مثلا هشمنديه باورمن دين دا يعني دبي هشمنديه كن نتپرور
قبول ناکه کو ام د مزگفتان دا ملی خواه بدن ملی داگر کران و بوارا نمیش بکن. قبول نابه کو ام جی تواهی امتی انگو دبیجن امت انگو عالم انگو اسلام را بمبارک بکن و خیره بخوازن. اف خیره که والا و دروینه، خیره که وسطونه، خیر و خیراته که وسطونه. و نابه کو ام قبول بکن، ام نابه کو ام ببیجن ده چه دبی اف مهک بمبارکه جبو خاطر جبو دلو او کن ام جبو روی دخوازن تشتكي وسا فعلا بيضان به افشوا خاباندنه يعني كسن خدي عقل يعني عقل قصد من هلبت بفكره بخوينه وسروان مثلا بتشكي بفكره وببا خدي قوتنا خويه يعني جبو حد كسي هلبت نينه جبروي دبي مسألة دا يعني بأتموسفيرك الديني جي هي دبي مهدا مها روجيه دا مها رمضان دا دبي امجي بچكي هايداري خوبن هشيار ببن و بزان بن اف داگر كر انگو وك ملتين خوشي نتوين بخورجي نافوين دولتان داجي دجمني منه بهر اواي يعني استشتكي دوباره بلكي دبيجم اما دبي امي قالك جانبات تشتا دوباره بكن لهي ايكو تي نگيشتنه هنا كسي كي كردوار به و هيفي مسألة قبول نكي و تي نگيهيشه او كردواري بون دبي نظانم يعني وكيري تشتكي ورا افجي مسألة كالدنيا هلبت يعني قالك برسنم دبي مروان برسن بكي و لبي برسفا فانان بكي حتى بريكم روف بي برسفا بكي بعد بيجم هي بيتر برسان بكي برسان خواه بكي يعني جانا باكي از هند تشتاد بيجم غلطة فهم كرن دبي نورماله لي از بيتر تخوازم برسان بكم يعني انجامي از ندم يعني جي برسفي از ندم هن بخواه بفكرن انجي هن جي برسان بكن جي شروفي سربست قادوی هم چه قاست خوازم بنویسن چه برسپه چه رخنه بن چه نرخاندن چه شیروی و هبن und کارند من ویدیوی دا بنویسینم نهاز هدی مجارا خو بداوی بکم جبر کو پرزیدش دریج نکم يعني اسبار من ببست خو بزلالي و گوت يعني از وصل نکارم بن پیو او کاندا و اشرم لیستکا پیوان حاز دكم اللي از بخو نكارم بكم يعني ليستكا بيوان وكان ليستك باشا اما الفر از ليست نكارم اش نابه نهوجيج يعني از ليستكا بيوا بكم ومساله وصار تبلي هذ بكم كومبليكا بكم فعلا يعني بالزلالي من قلت يعني حلب جايبين من بعد شعبي خويا باش تدروا جان جنوستا حلب او تشكيلات قاشو اسلامي ودولة قاشو اسلام مسلمان اخر شوارع تشزقوا ميد بيجن كوم دبن جيفيني تشدكن يعني تتني هيجي تتني شفرو الروجا والباكو الباشو الروجلات هر داري كرد دما كنتين كشتن يك روجاكي دنگ دكن استثناء هنن كلام اخو بحث استثناء نكنش مرات دبي استثناء قاعده خربناكه اسماعيل بيش جناف تركان دا استثنائيه وكو بالكي كان حبيتن جي هنن ام نافيوان زانن نزان افتشتكيدن اما قاعده خربناكن بقشتي او جواكانان تش اتركا تش عربه وتش فارسه وعلامه اسلاميه دنجي فلسطين جي همش ددا دوست كردان نينن براواج دشمنن براستيج دشمنن يعني دفي مهدا مخواست ازوان گوتنی خو بینم زمین جبروی پیام کو من نویساندو ندریج بو هم ببي هاوي از پیام خوجیم بني و پیام خوش تجابكم كم ما بس من ارمانجا من تشبو دفي مهدا دبي ام فيجي فين بكن عند اتموسفيرا في مهدا ام تشكي برسانج خو بكن دردور خو بكن وبخوينن هلبت از جان هاورم پرتوکیم کو از پیشنیاز دکم براسي جالكن لازم بس تاني تشان حبا بيشنياز بكم جبالكو نبيكاله هن هميان بالكي بخوينن ليون تقارن هلبت برتقانين خدا بتجيبكن افجد بي اركاوه يعني د مالا ودا هيجي معالا كردي تنيه شرم بكن يعني اذا اف شرمه اذا ناي قبول كرين يعني لما لما هي تنه فلان بيفن براسي ناي قبول كرين د بيد مالين ودا معالا قراني هبه دبيكو نبار من نم برسكريك نم هي منه روجيج بكرن نبر بروبلمه مثلا ناون اخر راستيك جواكا وهي برسكريكا والبر تشافه وهجر هون لبي تشاريك نه هون بيت تشاري سيركلينيك نه دبي هون هايجي هبن بخوينن عندما يعني قو هون انجيل التوراة يدخلون وجبوكو
cihuna ango xaşperezin naxwînin Hristiyanın hûn ji bo ku dixwazin nas bikin, dixwazin fêm bikin. Mesela Qur'anê jî wisa îro Kurd bi temamî ne misilmanin. Belkî girseyeke mezin misilman e ema ne sedî nodin ne. Weke Tirkan ji kerema xwe nebêjin Kurd sedî nodin hem misilman e birasî mirov me dikenin yani. Ez bi xwe dikendim tiştên wisa qebûl jî naykirin yani gor akıl mantık tu tiştek ango vîn û yani irade mirov qebûl nake yani vaca mirov mantıqa mirov yek qebûl nake ji ber wê em bêjin ew qas ev mesela mesafî kir awil helbet me behsa mehalê kir em ê mehalê dest pê bikin tefsîra Qur'anê ya Kamran Ali Bedirxan Kamran Ali Bedirxan wek birayê Celadet Ali Bedirxan e û di kovara ronahî em bêjin roja nû hawarê da gelek nivîskarek nivîskarekî em bêjin hêjeyekî zimanzan û nivîskarekî zor zor hêjeya Kamran Ali Bedirxan duya serdemê da Qur'an jî tefsîra wî ango em bêjin meala wî wergerandiya Kurdî kurmancî di kovara hawarê da jî çap kiriye hedîs jî dîsan bi heman awayî wergerandine Kurdî kurmancî ev ji avêstayê çap bûye du cure çap henin yek wek normal em bêjin wek bi kaxiz e yani wek dişibe pirtûkeke normal helbet çi ferqevanê heye pirtûkên hûn zanin pirtûkên pîroz ên ayînî dînî bêtir weke cîld û mis'af wek di vê formê dane yani demek hûn van pirtûkan vê bergê tiştê bûn yekser hûn ê bêjin ev pirtûka dînî ye ji ber wê bi vî hawî jî heye helbet ev xweşiktir e di pirtûxana mirov de hebe tefsîra Qur'anê Kamran Ali Bedirxan ji weşanxaneya avêstayê her du cure jî henin kîjalîk xweş e we biçe kêfa we pê re bê hûn dikarin herdiya jî helbet yekî herîkên bila yek hebe a duyem jî hûn kêfa xwe em bêjin hûn dikarin vana peyda bikin li vir tiştekê ye ev bi temamî meala Qur'anê di vir de tune yani Kamran Ali Bedirxan hemî wernegerandê lê gelek sûre ên em bêjin Qur'anê wergerandine ji çi em bêjin helbet ji naverokê sûreya destpêkirinê xwe heye sûreya çêlekê wek sûreya Baqarayê yani Kamran Ali Bedirxan bêhtir peyvên Kurdî yani rasterast her tiştên wî hema wergerandiya Kurdî wek gata bi nav kiriye gata çi bû gata wek sûre di Kurdî de ji avêstayê tê pirtûka zerdeş pêxember avêsta wek gatayên wî hene yak sûre jî hatê gotin Kamran Ali Bedirxan gata jî bikar sûre bikar neaniye a bi vî hawî wek ayeteke meşhur heye sûreya ango gataya Rum ayeta 22 da dibê çi dibêje me reng û deng û ango qebîle û şûbeyên we wek meal dibêjim rasterast naxwînim eger bibînim ez ê rasterast jî bixwînim qaşo min nîşan jî kiribû me ji hev cuda çê kir me xwest yani hûn hevû di nas bikin ne wisa ne ku hevû di înkar û hevû din zimanê hevû din qedexe bikin lê helbet dagirker ew tişta kirin yani Qur'ana ku pê bawer kirin Xwedayê ku pê bawer kirin yani bi wê re jî îxanet kirin ji ber wê nabe ku em meha rojiyê li tevahiya misilmanan bimbarek bikin li gorî min ji xwe bimbarek jî nabe ev xêr û xêrata wê jî tune ji wê lê li me bila bombebaran nebe bes tiştekî em naxwazin ez çend heb mealê din jî nîşan bidim me kurmancî nîşan da helbet dibê heger hûn hiç zazakî an kurmançkî nizanibin jî dibê tefsîr ango meala wê li cen we hebe ev jî tefsîra Qur'anê Kerîm Zazakî müfessîr Feqî Çoluk Jaliye Feqî Çoluk ji weşanxaneya Astûnê hatiye çap kirin welê nizanim hûn ê piyasê de bikaribin bibînin ango nebînin me sahafê ev peyda kir tefsîra Qur'anê Kerîm Zazakî yani dibê ev jî eger hûn Zazakî nizanibin jî dîsa dubare dikim dibê di pirtûxaneyê we de malên we de hebin ên ku ji xwe Zazakî zanin wê teqes peyda bikin yani ê ku peyda nekiribin bila ew jî hay ji vê hebin we gidin ya mamosteyê roşan lezgîn jî meala em bêjin tefsîrê Qur'anê Kerîm Zazakî heye wê jî dikarin peyda bikin pişta dîsan mealeka din nîşan bidim ev jî ji aliyê dînayeta ango diyaneta Tirkiyê
هاتیه ورگراندن اف جی بوچ اف جی دوی پروسه ام بیجن مثلا هلبجارتن آشتیه پروسه آشتی هبو دوی سردمه ده هاتو بو چاپ کرن به تمامی ام بیجن معلا قرآنی دورده هیه کردی کرمانجی هلبته اف پیاسه ده تونه لی مخواست نشان بدم جبو که مروف بنیره که وان کرمانجیه که چاوا بکارانیه های جوی جی هبن آخر هاتیه چاپ کرن جبروی موجی نشانده لی اول یعنی پیشنیاز من سرکه اول کود به معلا قرآن جاره که بخوینن سری حتی بنی شکرم اخوان اف گلک مهمه یعنی جبر کو دبه کو هین کس نه نه مسلمان باور edit باور نکن اما حتی دمکی بیشی باور کرد مالباته کی استاد مزن بونه کم زده دبه های جهبه به سالان قیمت و پیروزباهیه که وهبو لمعنى ويش بو دبي مجهب مراخ تكر يرو درفت هنا ام بالزمان خواب بكردي دكارن بخوينن وهاي شي هبن جبو ويد دبي بخوينن براستي اف مهمه يعني بيشني ازا سيركي ابا كود في مهدا تقس معلا قراني بكردي كرمانجي انغو زازاكي شو سوراني تخواند بيجب بخوينن اجا دبي مهدا مجارك امبيشن جوريك خواندني ديسان هي او جنسر جيانا پیغمبر محمد پیغمبر حضرت محمد او جي پیغمبر في دينيه دبي مروف حاج جيانا ويجي هبه كا او تشي جيايه يعني هلبت بالتفرعات نابجم بكرتي بجد بي هاي مجي هبه كا تشيه اجا فيا ما بالتركي قالك خواند بو يعني وقتی خودم به ترکی خواند مخابن ایدی به کردی جی هیه یعنی به کردی جی پرتوکین درباره دین دا اسلامی دا مسلمانتی دا دین چاپ کرن ورگراندن با آوایی کی دکیشن بردستی ما جبو جیانا پیغمبر سیر نبی تی گوتن آنگو سیر نبی یا ابو الحسن الندویه دیاره به عربیه یکو ورگر کردیه ملام محمد برکوانی جوشانخانه نوبهاری هاتیه چاپ کرن جبو جیانا پیغمبر جی سیارا نبی هند کارم بخوینن پرتوکه که میجن هاتیه کرد کرن کرده و یکی دنجستان پرتوک هنن یعنی نکتونه نه میجن هنوانج دکارن هلبت پیدا بکن لی اف کرده جی جبو و مهی بو چند روزان هند کارن شواره بخوینن و اتمسفری بجن يعني از بارم و باش ببه جبو وجي طيب جبو كسن كو البت روجيه تقرن وقيمه الدن في مهي نابع كو بكردي نخوينن بس عربيه و داين ناليه كي معنا قراني بخوينن سياره نبي بخوينن دبه كو بالتركيب عربي فارسي خوانده به بس داين ناليه كي جاب كردي جاره كي بخوينن كا كردي چاوايه اون چاوا دلگه لبحثا پیغمبر کر مولد جی هیه مولد دا کردیش خواه گلک ناف داره بیشن وقت گهداری کرنه ام گلک های جی هنه لوک پرتوک جونزانن یا ملای باتهی هیه اف جی دیسان جوشانخانه نوبهاره حتیه چاپ کرن بلکه مگلک جارا پیشنیاز کردیه دیسا تایبت جبو و مها روژی از خوازم وقت پیشنیاز اوک بکم ملای باته آمده کار حسین شمرخی جنوبهاری اف چاپا پنجان دبی کو چاپا 6 و 7 جی بلگی هبه بلکو گلکی مشهوره پاپولاره و تی خواندن جی یعنی بس گهداری کردن نابری بدن ایجا بین امبیجن بتیپین لاتینی هول بدن براحتی شواره بخوینن اف جی خوش شوک امبیجن دما کن دخوینن موزیک يعني براستی ده مولود كردي دا موزيك هي يعني دائما مروف تكون وك موزيك اكيد حركه از بار من يجي حزبكن كوجي حجتك شوي يكو حزناك يجي قنبله بخوين هاي جي هبه مثلا مجبوري نحس كنا تشابك خوش جبراستي بفي هاوي ام في جي بيشنياز بكن و هم بالتيبين عربيه اليه كوي يعني يكو بخازم تيبين عربي جي جانا هن كسن دفيت شي اصرار دك يجبوان عربي جي هي شوية يكون إصرار كم زد الجنوي هي نها جيانا پیغمبر معلا قرآن بكرتي مخص أزوان بيشنياز بكم تشتكي دن جي لي زيدا بكم و تمام إيداز بداوي بكم من زيدا دريشكر إجا تفسير القرآن هي نها تفسير معال جهة ذاتقته معال بس معناها آياتا عربي ورقري
زمان دب زوارگری کردی بویه او قص جوی زیتر تشلی نای زیده کرن لی تفسیر ده اساسی تفسیر تفرعات که ام بیشن آیتانه یعنی تفسیر ده ورگر تونه بس معنی آیت وردگرینن دنویسینی و پشتا ایجا دست به تفسیر اویل سروی شروعه ایده کی یعنی شروعه براس تفسیر ده اساسی خدا شروعه کی یعنی سر دنویسینی لگور زانی نخواه تول سروی تشته سروی آیت دبیجی وها آنگو وقت نرخاندن اگجی belki tam ne nırkandın ne beji ahir şirove en bejin şeş cildin ve tefsira nura benavi nura kalban jaliye mela Muhammed Şoşikiva hatiye nevisin tefsira ser nur Kur'an'a Piroz Kur'an-ı Kerim Nura Kalban 6 cildan pekti. Yani Kur'an gış tefsir kiriye 6 cildan da. Uzanın cildin tefsire gelek izleyden evji 6 cildin. Li gel min yek de habke min li hema edin hene. Nura Kalban. Dibe eku he beter bixwazim bixwînin. Ma jmerek kem hatin ma'alu mevlidun nebi. Evji vek çu dibêjin jê re nuzdanim axir ev jî em lê zêde bikin yani hay ji nûra qelban jî hebin tefsîre kurdî kurmancî ye yani dibe ku naverokayî baş e nîne min hê tam nexwendiye ez carna navra hin tişta dixwînim yani temamî min negotiye ez tefsîr bidim berxweviya xilas bikim lê helbet ez ê wê jî bixwînim xilas bikim bi temamî lê ên ku bixwazin ser vê meselê jî radwestin henin berê xwe bidin kurdî kurmancî yani mesele ew e balê bikişinin ser wê yani têgihiştineka kurdî dînê ku ayîna ku hûn dijîn bi têgihiştineke kurdî bibe û hûn bikarbin xwe ji dînê ku İslama ku dagirker cuda bikin cihaz cuda bikin dibe hûn wê demê bi kurdî bikarbin bixwînin bi kurdî hay jî hebin û li ser kurdî bisekinin yani bi vî hawî من خواست دوی مهدا جی یعنی براستی اف هر بیرام دا هبو از هر سال belki مها روجیه دا وان گوتنا دیسا ببیر بینم بیراوجی درباره و مهدا و وان مثلا دیسا از بینم زمش belki دوی مناقشه و ناجی بکن یعنی دوی اسلام هیی یا داگرکر جدا İslam eğer İslam'da ısrar dikin de bir İslam eke cüda hebe. Belki ev mizgeftin iro çıl Kurdistani çıl derve Kurdistani ne ku mali xwadine. Hatta ku Kurdistan rızgar nebe nabın mali xwadişi. Utneden nemeju taçış xwaz ne hocevi ev qasb kevim urgidiye bejim nabe. Newsa yani bipersim galo dwe. Eğer ku xwaqane kiriye dikare beke şu bela kerem ki hiç gudari bela kerem neke xwe nevesne û heta vê dawî jî temaşa neke vîdyoyê nehewce ji bo wan kesan bila biçin ji xwe re di mizgeftan da li gel wan milê xwe bidin milê wan û nimêja xwe bikin xwedî qebûl dike gelo nizanim ka hûn bersiv bidin bi vî hawî ez hatim dawiya vê vîdyoyê jî ji bîr nekin bibin aboneyê kanala Pirtûk Hezê beዕجبînin derdorê xwe re parve bikin çi zanim şîroveyên xwe lê zêde bikin bimînin di xweşiyê de